Jopur majan mawuok e kembe majan e mabul mar KTDA e kaunti ma Nyamira e okang' machielo ywak ni ing'ado ratil e kinde mipimo majan ka gitero majan gi mondo mi opim. Ka giloso kod jofwamb weche e apisi maduong' mar KTDA e kaunti no e kinde mane gitero masinde mag kambi mag Gianchore manomaki kod jopur. Jopurgo nonyono ka tiendgi ni gibiro dhi nyime tiyo kod masinde gi giwegi mar yango pek mar majan kapok oyiene kembe tiyo gi mekgi. Jopurgo ywago telo marach e kambi no ma giwacho ni tiyo marach kod mwandu magi. Wakulima wamekuwa wakilia wakichuna majani chai wakienda kwa buying center, walikuwa wanaona kama zile kilo wamepewa ni kidogo kuliko vile wanaona wao. Na vile tulinunua Wednesday mara ya kwanza, tulikuwa tukienda kwa buying center, tulikuwa tunapata sinafari na 3 to 4 kgs. So tukakuwa tuna supply kwa wakulima, wamekuwa wakitumia. Tangu washike hizi zenye zilikuwa zinatuibia. Sasa tunapata for 3 days ago, tunapata kilo kamili venye tulikuwa tunatarajia. Kwa hivyo kuna wizi na tumeibiwa tangu kitambo, tumeibiwa shamba la KTDA, tumeibiwa miti ya KTDA, mpaka wamefika kwa buying center wanatubia kilos. Tuendelee na ile scale yetu na karani akiwa na yake hapo, tulinganishe jinsi tulivyofanya hapa siku ya leo. Chiemo mathoth